kyemukola kyamaani okuba nga mwekumira kwa YY Media. Mwebale kumbona mboozi daife, mwebale kutugobera ku YouTube, abatugobera nga basinziza ku Facebook bambi tusabusabe nti Katonda we mutola abairizeewo. Nze Yolisigira Yazid. Amawulire ge tulinago tigaisanu ganako. Eriyo abavubuka abooluganda babiri abayitibwa mu district y'e Mayuge nga bano abebeefuiremo mu kwiba ebintu by'abatyamye era nga bano okubayita bakolebwa okuba nti balina omupaliso gwe baibye era nga bano kikabibwa okuba nti obwire obukaisa olwaleero bagire bamena enumba ey'omu ku bataka oba abatyamye bayiba akapaliso ka yinki 3 sente kabayirwamu esente nga mitwalo ng'etaano. So bano bakayibye baja bakakweka mu nsiko nga bali kujja Katonda bafune mu sente da Christmas. So abataka boona tibana guteeka kye bakoze bayikaikaine kubavubuka bano babagwako babatematema banange katono babokye nga benda babe ekyokubonerako eri abantu abandi nti obwibi bubi. Eyo nemboozi gye tulinayo wabula nga tukali kweyongayo tukoye nti abakale kusubscribinga mujje omaiso n'okusubscribinga, like and share our videos. Isimi Yolisigira Yazid. YY Media. YY Media, your best YouTube channel. YY Media. Olwemba kyeruko bye kituufu. YY Media is your best YouTube channel. Nga wembako baire ebintu bino bibaire ku kyalo ekyembirizi mu igombera eyayibayita Mbogwe mu district y'e Mayuge. Abataka webayikaikaine ku bavubuka babiri ayetebwa Hasani Kiwerere ow'emyaka 25 ni muganda we omuto Bakali Ntalo ow'emyaka 24 ne babagwaku ne babayita nga babatebereza kumena numba nibayiba amasuuka. Hasani Kiwerere ono abaire nga amaze ibanga nga atulugunya batyamye naddala ku kyalo kino era nga erina lye abaire nga yeeyita Sitaani nga atambula mu trading center awo nga yasiba enviiri oti mwembi yabinyolanyola ebiviiri era nga abaire yeeyita Sitaani nga watambula abataka bamutya era kikobwa nti abaire n'abavubuka be abamugoberera nga baidi nti mukulu yeetuma eri n'erikanga Sitaani wabula nga abaire yenigira mu bikolwa bino byakwiba ekyembi nti nga tayiba luuyi tajja mu bitundu bindi wabula nga ayiba ku kyalo era nga Hasani ono abaire nga omuze guno yagwegesaako ni muganda we Bakali Ntalo ngo yembako ento wa myaka 24 ayi ono abaire nga yena yeetuma eri nambo Master Kira era nga baine bamwidi ati oyo era nga mbo bana babiri bano nga bayiba esa kye batayiba ku kyalo nga bajja bayiba embuzi bajja batunda mbu bajja mu mwani obwire banoga bawula emwani edda abantu banoga bajja batunda mbu ekintu kyona ekiva mu sente nga kaita akyagaana mbu akiiba yajja akitunda ate tomukobaako kubanga abataka babayidi nga bakambwe nga bakuba batulugunya mbona okuyita. So onako ngaebakoba nti buli muntu enakudde okufa dibaana bano bwabaire nga beefuulamu era nga baidinga ku kyalo ezirabakobaku era nga mbu Hasani ng'akoba ati ife ye nani atusobola wano mbu nga balina amampaati. So onaku lwaleero obwire obukyesisa bano bagiire mu maka ag'omu ku batyame munaibwe tiwala ino kumpi n'emirinaano mu bano bajja
bamugema bamukuba bamutufulumya mu numba bayiba omupaliso mbu omuvubuka agiira okubona ng'akuba ati Kasaani lwaki mundiba mbu yalumuka aye nga abategaire so balakye bakoze nga Asaani ni muganda we Bakari olumwike n'omupaliso baja bagukwekera bagukweka baja dere mu numba ewa baba weibwe baja bekweka omwo so n'omuvubuka bano bakubye enduulu abataka baida sala mukaga gwabwire ate kayiba naki ati Asaani ni muganda we Bakari bava kwiba omupaliso engoma erize bakubye engoma mu kidi ku kyalo abekyalo besombola ati kayiba naki ati Kasaani ni muganda we Bakari bava kwiba omupaliso ekyagwire ku kyalo nimwe mutuuka mukyebonera ku bene abantu bakoowu olw'embeera eriwo ey'okutulugunya abantu abavubuka abo babati bakayenda akola nga bomulimu gwakunyakula kwegamba nga beetaga ebyamangu so abataka baba bakoowu bagira okulumbeera erimu zaire wakoyena omulimu n'omulala ogwo yatwera ebirwana abataka baniiga batuuka okubatuusaku ekyo kye baba batuusiisaaku ebyo bibere bitirivu ino ebuli sitaani oyo abiri muntu akuuse ensonga ku kyalo kuno so kati ekyakoleibwa ekyo awundi abakusubira okida okwiba abonereko ekyo ekyo ojja kulaga nga obuyibi bujja kukendera ku mbirizi kuno lwaki okuba oti abeerekezebwa eno abeetakobekwaku abe munomiino ni benemaani ku kyalo kuno n'abavuka abaliko nga ab'amaani era iyo bakugera sana okugera n'oluyi bagema abantu abo babe batutogemye ino ku kyalo kuno ngera ife tukayenda kubawulizaako bayiba emipaliso bayiba engoye ninze mwereka makogera bayiba pikipiki yange abantu abo ti balungi ngabamu ku bavubuka baife babiri bayitibwa mu bulumi obw'amaanyi ino aye nga kibaye kiteeberezebwa nti abavubuka bano babaire nga babonyabonya ino ekyalo mu mbeera ey'okwiba mu mbeera y'okurepinga abakyala mu mbeera y'okudifairinga ne mu mbeera y'okurobinga era nga ekyalo kino ekyembirizi sibe kigire ku likodi mu mayuga yona nti kyalo kiriku abavubuka ababya ino so webutuukire olwaleero obwire obukyeire abataka bene beekolamu omulimu oluvannyuma olw'abavubuka bano okujja mu maka agandi ne bayiba abataka babaire n'obusungu bw'amaanyi ino nga beetamwa beewaayo basobola okutoola abantu abo mu bulamu obw'ensi omulanga gw'enkuba eri abavubuka n'abataka mwenamwena abana mayuge nerala ababe bayitambugwe nti tufube okukola twerekereze okutoola ebintu ebitali byaife tufube tukole tufune mu maani gaife aye ebigambo ebigambagana n'okunaga ebintu ebitali byaife tibirungi ino so abataka bagira okujja mu maka owa baba waibwe bamweta Awaazi Mbatya nga Asaani ni Bakari bali mu numba basirikaira nga okubanga oti kabiri tubabeereku nakuliya ezani kye baibyenaku mbo bayigulawo abataka bakuba omusaada baba waibwe ati abo bava kwiba omupaliso aye tukusaba busabe Asaani ni Bakari batuwa omupaliso ogw'omwana batuwa omupaliso baba waibwe mbwe abuso obubuke yakati abaana bange tibaibi abaana bange lero bakali kufuaku muno era munvuire maka gange ono mbukyakoze mbati okumana nga yatano guteeka akobya abantu abekyalo ati mbawere dakika 3 nga munvuire maka gange abekyalo babuza nga tibyakusaga awulingire munumba baba atoire yempasa male yabinga abo bale bakato kali leka tubalagire kubwerere engoma ye ayongera mu okutakira abekyalo baleeta emigo baleeta amabaale balumba amaka bano Asaani baba Bakari n'Asaani bafuluma mu balumuka ekikaado abataka babasalaku babakuba nga bakolesa amabaale babakolesa agati oba agasiki then final oluvannyuma abataka baba bafunye ejjambiya batandika okubatematema ng'ebali kutemente batemyetemye nga wolinga kuba letolya ku nyama nkoye batemyetemye Asaani ni Bakari babatemyetemye babatemye omutwe babatemye ekifuba babatemye emikono jona nga bufubufi kiro kibe ekyokubonerako so mukavuvugano kano baba w'abaana ono Mbatya Awaazi yena abaye kwenda ogezaako okubeera batabane be baleke batafa era yena
abataka tebamutaliza yena bagezizaako okumukuba ekikobeba mbu alina ebintu bye byeyakolesa mbutafa byambwambwa kuba abataka bamutemye nga batemye mbatya bana bamutema jambiya aliwo ejambiya bamukubye gano mu maiso yagama waninde waloza ati amaino ganavaamu aya amaino gasigeremu bamukuba emikolo gino bagimena egino emikolo wogibula gimena ike bamukuba mu kifuba ayo kutaka kumbatya wombona nga jasaidira omusaayi aliwo tera amoga era alikwogera ebigambo abataka bakuba mbu mbatya yabakoba imbu ye mwenu okufwa nga kodi mbu omuyiwa we eyamukolako mbu ngaafuire so mbatya wera abata wera bino bibairewo nga wayiwa emira tusa twamubuza tutya mbatya abaana bo bayibi mbatya akobya ati Yazidi abaana bange kituufu bayibi ati ayo obwire obwa leero babere ninze munumba ebyo bali kati bagire bayiba tibikiriza mbatya ate wakobye era yakwambwa abaana be bano kumana nga bayibi mbiyayitisa n'olukiiko yabalabula yakati bali kujja kubayita era nga mbatya atukobe mbwe ali ni mutawane w'owundi aberenga ebiranga mu bitundu ebye Kampala onombo nga takayiba bubuzi mbono nga iba mamutoka mbwe iba banka mbuyene bamukubira Kampala bamwita so akobya ati nababona nabetano nabalo bantu bala ebyokwiba mu bivwemu bali kujja kubayita mbwe abaana bona balaba kumufa kwino omwana oyo owundi oyo nga Hassan Kiwerero yajja yatoola ku bataka bakulumbu bali abaana basatu babatoola ku akabokisi kaabwe akesente kuti kabatoola ku akabokisi kesente nze ng'omuzaire natwala obuvunaanyizibwa nakoba Hassan namukwatirira abantu beeje basuuka mu muntu omulala nze naziika ku wano omuntu nga yena yeetakula bwetakulatira kuyiba namuziika niba wana baida ku bofwe aye to kukusabuli nakyo mama unaliwa kawa alikuwa emere wali okutusabuli kulaki olifa kwa bano ba Hassan ni Bakari baberenga bebona mbunga nawo abataka batukobera ati Hassan nga wabukwa mbunga ovwawo mbunga ali no mubiri atemba nga bamala baje bakolesa ko kubire bire ebikyusa ku bwongo oba ebitamiza ate male baba bakabi so eyo nembera ebairewo wabulanga bano ngawe nkukobaire nti bebye mupaliso ogobairwa mu emitwalo ng'etaano yinchi 3 kabena kakaire ebyekyalo wobiddi kapaliso kakaire aye nga omuntu omwibi nti eza kyatatwala era abekyalo bakubya ati bano okumana nga bayiba mbunga n'amasimu bayiba banagula bunagule mbunga ate tibakoma kuno ate kayi bamala bajja bagama n'abakazi nga basobola okujja mbunga kuba no weba yakwenda mbutoloba mbwagamba bugemu ng'asekera mu bikado yo namulo power batukobaire mu Hassan abeena emisango ku poliisi era nga ona mbwaje yata yakasente bamuwa bondi mbu yava kayira ku kyalo yatandika okolaki okutulugunya abantu era nga abatakona ku lwaleero kuno bakobya ati kale leka tubone tubona abataka bakolesa amaani mangi nga baboneke nga babasaani awo balobe kwira ku kyalo kuno ate babatulugunye kuba abataka bakobya ati ngoyi Hassan basigere mwaka kubani bayira ate tubaitufuire so eyo nembeera bairewo poliisi okuva emayuge aide mu kitundu kino yatandika okupima yatandika okolaki yabuzabuza abataka yatandika okunonenkereza era nga oluvainuma batwaire emibiri gy'abaana babiri bagita ku patro yaibwe bagitwala mu igwanika ery'eddwaliro eiganga yongera okwekebeddebwa ng'okunonenkereza kujja mumaiso twogera kukuna omwogezi wa poliisi mu kitundu kino ekya Busoga East omukyala bamweta Dana Nandawula yena yatukobera ati kituufu okunonenkereza kutandise wabula yakoba abantu temuva mu byokwiba naddala mu bisabe n'ebya Christmas. Okay, tutandise okunoonyereza omutemu ogukoleddwa ku lunaku lwa leero ku makya ku bavubuka babiri abateeberezebwa okubeera ababbi nga bino bibadde wali ku kyalo Mbirizi mu parish ya Lugolole Mayuge district mu Baitambo Sub County nga kigambibwa nti abavubuka bano bamenye ennyumba y'omutuuze omu ne bagezaako okubba ebintu by'omu nnyumba wabula abatuuze ne babasalako ne babakuba ne babatta
era wabula abatuuze era bagenze n'emmaka ga kitaabwe naye ne bamukuba ne bamuyisa bubi era atwaliddwa mu ddwaliro ly'e Bulewa ng'okunoonyereza abaakoze ekintu kino bwe kugenda mu maaso.